Tukuruenende kiama baba kumarutero Mount Kenya East bayukitie kiama kiororo yera kete kyamutongeria wandegoro na kukedia nende kana kukedia nende kiama yeraba kedira baytu marutero Mount Kenya East na kuria na kyiti monye kidiranone kyamwaka yangiri le 27 ntoboro bwidire bwo kuchera kiama yario kadomba ore na kyo kiama kya ODM ketarete bitedra bikyota na irana kiama kya Jubilee isi azira chidirite ikiwa kia mwere kira yongi ore kutiere mwaka yomona ntukuinkai tokinya kidura none kia mwaka yongi ele merogwel na yele inenge nyingi Nteto chieto Weru arende mbere yera tuikirete ore to Nteto chieto abangani haba kiama kia Mount Kenya kuyukia kiama kia Professor Kiapi kia Stone Beyond Kenya na kukialula na mabisabo Kamete ya mbunge wa urimi na ndevya kulionga embu na kuri ya burembe cha chemira cha kaunti ucha tumikire. Anachukuru ya primary ya muladhankare kuinya nirahira seniori nende kweno gwati wa corona. Nerua yuto kuretera gichunche kembere kerono romwanya tudoko Thaa Ithatu. Thaa Ithatu ikamberia dhaina tuatane mwanka muthia tekolo ntukuruari ntukwe kalono. Kire siasa abangane bakiama kia Mount Kenya is nende bayukite kiama kia murueri wagitikio rais mwakene wengirele 13 Professor Ole Kiapi kia Build and Restore Kenya na kwithira nende bakiwa ikyo batumira kidura none kia mwaka wengirele 27 bobo yete nyume ya kagita kara ya kawetera na nende kinyarwanyira kwandikithia byama ruitikirite na gutumiria kwalulwa kwa mabisa bakiama ki kuringana na ntumirire kiretu nende kurikana na kwikiro Kenya Gazette murigiti kya Senator Meru kidurano ne kidiro umugambi manyarani wene ndio gatwika mwandiki munene wa kiama ki kira mutongeria wa kyone Watson Kimathi ontobrani ndio kwirigiro Kenya kwidira kikyalula wa kinyarangi cyakyo meka gitaka karaja kuthoba kiarire kiama kiria kiatumika rutero Mount Kenya East ari nyangavana wa Meru na atongeria bangi na kiama giki kionekene na kiama giki Ole Kiapi atumaira kagitagara cho gitike mutongeria mugongo na kione Restore and Build Kenya ni kiama kiria nandi kititiria atongeria na murungamirio kiama giki ura wa ndani Otieno atintia na Watson Kimathi na murindo kiama giki ari Rubo Chola na atintia kwa Raila Fatuma Murungi mukarigitio kiama giki ari Solomon Onyangu na atinchena kwa Deni Kivuti ura wari senator mbere wa Embu atongirie bangi barajukiti otongire kiama giki ija mugambi manyara urocho agitike senator na kiama gya PNU ura nandi ni mwandiki munene kiama giki ajukite kuma Dr. Jakaiti Sangalo atongire baraba ingi kulingana mwandikirio kiama ni Amiru tukana na MC DMK kogora augite atongire baba paditi na mpuyojo nikenda bajukio otongire bo kiama giki ende gakita gakinya nikenda bekira atongire bangi baba kajukio otongire bo kiama giki mirate kiama kira kya Restore and Build Kenya kira kia Ole Kiapi ikiombete kwa ne rais ba leaders beto ba Meru County kana Mount Kenya East Governor Kiraito Murungi Martin Wambora Governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki Speaker wa National Assembly Justin Muturi na kiama kiu gikuthithwa rebranding barabara yone interim officials ba utetheria kwa ya kiama no ndonande uketho ina ntote kumenya bwega ugia kwa kiama no ba ugaruke mbere antu ba utetheria kwa ya kiama kenda geta kiri brandwa kwa within omieri ere kithiriro kiama gikethirwa gikumira but for now itweja neni kanya kiama gikurugwa kia umira Amiru ba communicate na uketho twina recruitment members na uketho kwena officials by representative of the face of the country kulingana noe no mukaka gitaka atongire Mount Kenya East ugeja kuthaba agitika mutongire mugongo bakerotera Justin Muturi no mukaka betho bena kiama na giki nandi nikyo poroterete
Kwa ni very necessary to Mount Kenya East to na kiama kina party leader wetu uguswagitega president. Otagomba kugwa party leader okay amende tu swagitega president my friend. Neto menya nonto speaker Justin Muturi speaker of National Assembly na swagitega president to erekire kwenda up no ai party leader at a later point wakiama kia thio rebranding na kia thio manto jara jonde ya kwenda jathithwa at this point. Ona kinyeketha bari gutumbikana kuthobena kiama kia kagita gakinya bakatwabia mabingi bila bakagwatana nabio nikenda gutwatongire bubu kiama giki tugo expect ga form coalition ya ba mabingi tugita gikura cia 2022 na giga fund presidential candidate and ambana ya coalition nonto kiama kiumba kuga gionka kindene Kenya gigeta into an election kinya Jubilee ni etigire form coalition na maendeleo chap ya form coalition na kiama nyake motua CCM kila kia motua kiama ga Kalembe itona president jump into other parties I form evening coalitions kwa hiyo tuumba ku avoid coalitions at this point at this day and age kwa hiyo tugo expect kiama kikethwa gi na coalition na biama bingi in whichever name irage ga pia ya at a later date no mabunge no thimente Rem Daud augite kiama gikuthithwa akirotera ngavana wa Meru amuri ukombikana kiama kithithwe kirege kinya nthiguru ne yombe tikutegera kirotero Mount Kenya East. Gavana wetu ametengeneza chama yake RBK, zamani tulikuwa APK, yote ni KKK. So kama ningemrai gavana, najua hahitaji rai yangu, lakini kama ningemrai ningemwambia isikwe ni Mount Kenya East Party, ikwe ni party ya Kenya mzima. Hapo ndio sasa tunaweza kuangalia maneno ni aje. Kagita gaka akiuria tongiria bara bingi pete bagikiriria muntu kiama giki nyuma ya mieri iri Weru no kithwe kina ritwa ruka na kina ritwa ringi kito nguga itutige on jump yereta jumping the horse tutige on jump etwetere kiama gikasirita kiri kiongwa leo ni uri gatangu tutige uri ritangu kiripotera Weru TV Mitamuthuri Muriuki. Mũrũgamĩrĩri wa mĩbango ya kĩama kĩa ODM Rutero na rĩanĩte na rwaria rwa speaker ombunge nene Justin Muturi na mwari wa Kirimara Moses Wamoro ũrĩa nĩwe coordinator wa kĩama kĩa riwa Muturi nĩrĩtwa rĩa kũhonokia nĩũntũ kanya kakie ũtongoria-inĩ bwa mbunge ũkathira kaitene katikũraya Wamoro kaitene ũkauna rĩanĩte na ndeto iri kwithira itamba kuati kĩama kĩa ODM kĩkawatana na kĩa Jubilee. Martin Mugambi kuma Mara na ũtũtarĩria ndeto hii. Moses Wamoro uranwe murugamiri wa mibango ya ODM Mbarichia Eastern augite ibakugwata mbaru ngwataniria kirima gya Kirimara indi bati gutambura speaker Justin Muturi areta mwaru wa Kirimara. Tumeshikana na wale wanaongea mambo ya kushikanisha mlima Kenya. So the team led by Munya ndio tuko nayo, team led by Wambora, Munya and the others. Ayenge mararogaroga sinjui neni namba 3 sinjui nendwe makoretwe mai namba 3 miaka kenda uyu nwe 10 no riu nirio mararirikana ni ya Mount Kenya mamenya payslip yao ethiete kuvara. Wamoro augite Muturi irietwa ria baita gochwa na meitaga mbere riu mareta Embu ni marangraduatire meta a Mount Kenya East riu amareta Mount Kenya shindwe katika jina la Yesu. Akiaria kagita kothurani bo atongoria bo kiama kia ODM ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi vandamanite na kathiriri muma Wamoro na kanite ndeto cia kiama kia Jubilee kugwatana na kiama kia ODM tugikinya ithurano ni bia mwanka wa 2022 andu no nginya matofautishe coalition na manja. Kiria turavanga ni coalition te manja gacia macio iri ithiraga na ODM ni runji runene rutikingira ndari ya runji rwingi Jubilee nako te karunji kanini wanakorwa ODM iguru na ODM metikitie na democracy no yonekanire na gukuria kiama akithiria na tumanite kiri munini wa mutongoru wa mugongo twa William Samoei Ruto. Saitani ndaekorwa na vitiria Raila uria Moi avitiria Raila no Moi akithie gukua murato wakorwa ai munene muno ai Raila amuoverete mevia maumo ogua na Ruto ria ningemuria avere mevia make makuria mbia cia kimwerere na athie kwi Raila
no kumwovera na muonie njira amunyite njara na thiku imwe ti umuthi na ndigukwira ni rucio arumiriria ciugo cia Raila no gakorwa mutongoria. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi. Kamiti ya mbunge yorimi na ndethia ni kinyete kaunti ni Embu kirendionga yao ya kaunti unende ya Kirinyaga na Kinyamiro kenda kwarania na akari iguru yorimi na wende wa kimera omya Kenya. Kirendionga kamiti ni thirite nende kilunga rais wa bunge bya kaunti obira byanda mira na guchemania na arimi amona bunge babyo nabo gwete nende bo chunkona utumiri bwakigi na kimera ke milioni ya na 67 ire chenkaniro Embu kokiria Murimiri Tamoneki wa Mushiri na Nteto. Kamiti ya urimi thiini wa mbunge nene nirenda kuthuthurwa kwa uria mbia iria ciaumire thirikari nene gutethia arimi a muguka thiini wa kaunti ya Embu ciatumirwe. Ino ni buva ya arimi aya a muguka kurete mateta kuri kamiti ino ma ati kuri na uvotekekanu wa ati mbia ino ni ciatumirwe nae buva ya thoko cia muguka iria ciakitwe miena ngurani ya kaunti ino kwirikana ati ni cia thogora wa nthi muno ikiringanithua na uria ciari undu umwe kuri na mateta magwa kwa ndemu cia gutetheria urimi wa muguka migundari ya andu kiumbe ithenyari ria migundari ya thirikari na varia arimi engi makiria mangiatethekire. Shade zile zimejengwa za market zimetumia 67 million. We would like an audit of how that money has been used. How a shade ya 1.5 can cost 6.7. We must hold people accountable kwa kazi ile wanafanya. Mambo ya dams, badala ya serikali kuchukua public land, walienda wakiomba mahali ya kujenga dam. Sasa iko kwa nyumbani. Sasa hata kama wewe ni generous namna gani, utakubali kila mtu anapitia kwako hapo katikati ya nyumba kila wakati akikuja kuchota maji? Thirikari nene na thirikari iria ciingi cia kaunti ngurani. The issue of Kitui County government and banning muguka, but I think it's primitive of any county government to think that they can bar a product which has not been prohibited, all declared illegal by the government of Kenya. Wavo kamiti ino ni iraruta mavitia riandikithia ria gwika uthuthuria wa muguka na uria wamira mwena wa Meru kutheri ithenya ria gwikwa mwena wa mbere thiini wa kaunti ya Embu kuria muguka uria mwingi ukuragua. Nao arimi aya a muguka ni matariritie mamwe ma mathina maria maravitukirira wirari uyu wao wa gukuria na kwendia kwa muguka na maria marenda thirikari nene gutangikira niguo magunike makiria wirari wao. To get transport mireno neturenda gukorwa twena kindu gia gwikira mira watore muramenya murocionete na anytime no arivove na anytime no ariume. Here places like Kitui, they have banned the sale of muguka. They are doing it because they are treating it as an illicit drug, and that is why we are appealing that muguka should be recognized as a crop. Nuati wanakuri uguo arimi aya ni mararu kugwatana onthe vamwe niguo mavote kuruira kiria miario ino varia kamiti ino ya urimi ya mbunge nene marai thiini wa icigo ngurani cia kaunti ya Embu varia maracemanitie na arimi a muguka niguo kumenya mathina maria maravitukirira niguo kumenya uria makuthondeka watho wa kwagirithia biashara ya muguka. Micemanio ino ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ore chukuru hiruori nonto bwata miambere ni ota mwana arimuna ritoande ni achukuru ya primary ya mulathankari barogwa thine nende wakuwadwa ni gutamba ko murimo yo corona kumani na mpinyano ere kwithira ikionekande ni chukuru ere nana nkurukia baraba kwendeka kirasi ne kimwe kenda we kagataria yanjire monende ya kurigiria corona ni ontubo wa chirasi bya kwana na aba monende bakulazimika kuthomera ome. Akithetera kumania na nto mubunge wa Imenti North Rahim Dauda uwete atamenyithio kwithira chukuru unende eno batubo muthuri Muriuki na Nteto.
ntuku imwaki nyuma lituba primary kutha bagicoka cukuru na imthonyo na arua ni ntuku ira tuba secondary bambite ucoka cukuru na kintu kiotegora muno na lituba grade 4 baba kalitaga gitaga karaja batite cukuru na nani bacokete na gwita grade 5 tukinyete cukuru ya Mutharankari primary ira gikagita gaka yonekana ikithithia bwega twathiri maribu bakeja arito baba ba grade 5 mauku nikenda bambire kithomo na kuringana ni baba ugeja kuthomo mwana oku grade 5 no mango gatonya muko no mathomo jao jana mingi ni mantu jegi otea kirasi giki gya CBC kiria ngugi iria riku iria nyingi ni iria tomba gweta ngugi ya njara practical work na ngugi iji ya njara ni kuria muciari atonyere mwarimu atonyere arafu mwana atonyere na kiri gutonyera mono kwa muciari kwena kurita guku ingi no ntobwa kugura into bibingi biria bagotumira na ana baba kuringana na system 844 urera kari na eje CBC ikona ni ana betu itukunindi kuba prepare bwega sana no tujamantu jara thoma 844 tugeta class 6 ijo ja kuthoma thai grade 5 kono mwanka mwarimu wonde orawe na subject kirasi nekeu ete a step ahead nikenda komba kuthuranira na babwega na nkuru kito kimenya kigirio kiao tieka kiria kwino ntu mwanka juju ngi bakathithia kigeni nontu bungi botegerwa kagita gaka kunenja mulimo jwa corona ni mantu jogi mwana ukaragatari ka ungi ntubura bukuonekana cukuru iji ija kiroto na kuringana mwarimu nene wa cukuru iji agwite ntububu mutumba kumbikana nontu jembo namba iguru ya ritwa ire kuonekana i cukuru iji na gukionekana nyaka gita gaka kwina ritwa bamwe bakothomera rungu rwa tenti ni kwa girasi brother na Nkari primary school ina ana magana mathandatu plus irasi bietu bila twina birasi biongo ni irasi 15 na turienda irasi 18 twina kirasi kinyakirire mani ringi bukona itia arabwatino uthura butumite tukinya obicine mbunge wono thibendera Daud nikana tumenya nkuruki na kuringana nwe na te cukuru iji mbere cewaga bioro na inya kuthithira ci enda tamenya kethira cukuru iji na thina irasi na uga kintu kira bakathithia kaba kamwandikira baruga kumenyithia thina iji unajua paka wasiposema we cannot do it for them, they have to tell us what the problem is. So kwa saa hii mwaka hii tumewapatia, hii imepita 2020-2021 tumewapatia 1 million na mwaka uliopita 800 na mbele yake tumewapatia pesa mingi na niliwatafutia hata pesa kutoka Nairobi wakuje na proposal ya how many classes wanataka kufanya ndio tume Nairobi. Amna bubu tugitegera mutindiro kangangi aciari bara baingi ibaugite kwina thina muno kire mantu jege kuria bici na baromba thirikari thogitonyera bo wankuga na arua lito ibochoka ende kinyetha ibochoka tutena aciari batena mbeca na ndiguru yetu ya Kenya uchumi buthuki na ria lito bochoka ikawainda guchoka ende tuli aciari itumiete muno no kwa ingwa skuru kimya kimwe na ndi ana bechoka school fees tuteneo na ndi thirikari biru teterere yate tunaumia sisi wananchi wa Kenya. Ngiripotera Weru TV beta muthuri Muriuki Agarbantura ya Kamaro wandini nkomo tigani ya West baritanirite na wakira mwekuru mwenti wa nyumba yake kwithira nende atia wani mukuru kia mwekuru nende uro turana mbayu atiomba kwirumia kana ikundia nerigera nende ute Mwarine wa kanyumba kaka mwekoro Lydia Karauki uraonjere kumania murimo imbiche ya mubunge otigania West Ndaitare John Mutngiriele 15 noti wate komba kwibithira no atia na kuongela kathita ntata mukuru we uramwikaira inya akwa tariki 27 mweri muthiru no mutio kene buthuku na imbithete ngikurukira ni cia kuonja nuntu ntimenya kurima nyungo yongo riko inya yate kontemenya kurua temenya kuithambia kwere inya ndira inya iyo ya mwana ntegemenya kure mbe uyongo ibukona impione teona inya muringeti tando tekeo angangatandika kunia unka imamira kwera ndarita ingwe ya ukamata utoria na ukumia tatoria o twaturia me tukaira ngi no twaturia
Kouni nkwira kinya ntura ibwega no ntunete otethio bwetu. Riu atori bantura ibachumiritio mwakira nyumba nje akenda chithano mpio na ibonanitie wiru bwao bakibwithio ntubu. Kibura bombete kwa tukona nubati umutethia na community ingi yonthe tuthurania twinthe nko ibwega na kiranga ibwega. Rendo o iruari o kumbere diuari thwa kanyumba kagigethea kareuka kelu na mwekurwa mami antukuna muthuti nunite kamaro kamire ibwega no tukinya bochemania murungu abutharime abuongele ithithia rire kathi muno ichibo kimatia Morris Kilemi urawete akaribantora ibethera bena ngwataniro enjea. Hakuna mlevi hapa, hawa ni watu wanafanya kazi na mikono yao. No eta ntore ne otiona changa dokoro urungi ruonde kamaro ne antu bende maendeleo ne antu batencho bichi ibango na nkubira antu bakamaro ite ambere ou Mwambila itenora kurombete kio bunge tigania West na urane umwe baraba kubitha kio ntubo na rombete mubunge Thai John Mutunga kuritaniria ngwe na thirikari ikiraku akaribantero ibati nyuma keweti na mbere no ntubo awe witenga thirikari. Muyumbe wetu kithira kai thirikari ni Thai of course barabara yera kwa wainda ikemwe no tukinya we na inya bira kibiko nindi kwethira we kinya ila thirikari wa miromba ne kaumba weta atia mantu ne kiama kia Meru kirakirigiri kumari korua twethira twina kiama keto kia Meru kwethira tukawatanira na kiama kira kia UDA tukethira katwe coalition tukaithe tairo nende Meru twire ni atongoria betu tuwatanire twinthe tuwatane mbaru tuthure tubithia kiama kimwe na ingwetikia kiraitu na utongoria mantu yu na ya kuendelea tubithia kiama kimwe twethira twina kiama kira tukaithe taira kyo ki national government. Nkiripotera Weru TV kumatiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Na nikumira unende tukutira tukiona kanya kakono kaindi kethira ngecho kaira nimekaita katikuraya na Nteto ingi. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Weru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierenere irima bia Mount Kenya county ya Meru. Ni rojiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinande ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchukia tombo. Ni ontu bwa taaramu bwa kinande ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na county na 16 Kenya nande. Nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive akuwe na agwe. To live on drinking water, refresh your body, mind and soul. Itonete uria ugima buri bagitumi ndene ya nthiguru ko neja kuga ati kwina gitumi twithiro na arigitani bakung'ana bakumenya uria bakugita kethera kiroto giaku ni gutuika ndagitari batwe Imperial College of Medical and Health Sciences turiaja kenda tugutethia gukinyaniria kiroto giaku nonto bamantu nkuruki turiongere campus yetu ere Thika Town akuwe na Bidco Oils kana turiongere kiri website yetu ere ni www.icmhs.co.ke kana turingire thimu namba 0719223223 kana ututumire email kire admissions@icmhs.co.ke ujukanie bo mweri jo kenda ibwetete na mbere. Imperial College of Medical Health Sciences, committed to professional excellence.
Akuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe diria ndiri Pepsi. Nimenunua tatati. Nimenunua isi na wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuja trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardwares, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, tuko Njorincheke Street. Silver Spread Piping the future. Bibi yangu ako pale kwa kona, mtamupea lefti. Wewe, bibi na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa mwindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Araino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku nituguthondekagira rangi uranja na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukorokira namba iji Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Play on. The best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novella E. The best of movies on TNT and BBO. Bayard on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing pleasure. Get yourself an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet at only 999 Kenya shillings or a satellite dish decoder plus 30 days free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings. Nubeno ntu bakwithira itite na mbere kwatanira nawe ni Nteto chedo duchokerane atinende ni ntu bo batu bagwichiragia kuria magita kwa magita nende tudoko tunini tudara tukiumaira mataunine bone ntu bakuma wedere na nyumene doko inende ike ya kunene ataunine amutindwa kwena tudoko ntere mwanya turatwithirite tukiumaira mikano ya barabara no muntu akienda nende wicho na mwate yokio ntuko mwani kitwande to Christian wanjero na lyunganete na tudoko toyi na tabura kwithira nende tuira ya kadirikari itwitikiretie na ontu ibedera kinyabakio na ugoti ende ugwati neranende tudoko tomoto dara tukiumaira tutabangiri kene gicunci kembere kirono ruro mwanya tudoko tobaita tarani ya mbichi eno na kethirwa we mugeni kuu ni itare ya kuria mbere kuona bantu baba ugechiria ni thoko inene ma indi tibukuri ane makandara thoko iri rutere rwa barabara na wakinyavo ukenderwa into chia mithemba yonthe tembuku tenguo temera igwete chionde indere uri rutere rwa barabara thoko chia ntere chia bara
nicionekanite gutamba banene na kwendo ni antu engi anthini ya Kenya na nikio murekete imwe cia thoko ino kaunti ya Meru. Ingutikia kumarato ya tudiri tura tuagacau tuna miaka almost 20 ino nayo iri igweta rinene ni kuma tene ndacemania na Kimanthi uria ugutwira kaumo ga soko mjinga urambi na ndio moro barabara taundu kijaja watu twathurandire by then beto ata municipal council municipality rere kuwe tuthurania atu baba sikatite tauni twinde twathuranwa amwe watu sikata tauni no twathuranwa baba ndere antiminyakiru continental jadi mo dario continental baba ari soko mjinga ara kwa uchumi twinde twa baba atwakwithwa tusikatite tauni twarukitwe so ni imwe ni umu amari mambiririe ku kwa batu tutenjite aja kimbati nontu imeneti cia kuri twetio cerikana batu twikwariko imeneti na imbijinya tha igwa county assembly ya county offices ingutikia document itura gogu endia mathoko ino cio ciiri au kabere maringagira biashara cio ndani ya tauni ya Meru mbere maretwo baba ni thirikari. Mukarigiti wa Pastor Kamwala aliuga nitakamariganire te amani na itukaretie thirikari nkinya na ugoti tugitabo kandene thoko ije kwa thirikari yetu county ni benefitaga ugatega kethe ibaro kuona bametenderia no kuona ibari agabwega ndeje ujitore agabwega bara bachuma benderia ute mtu rendo aja na thirikari yetu county gitumi niki inderia utethio kuretwo ndani ya mathoko ugendaga mbere kiri thoko inene tayo gakoromone tukonsindwe riria into bikoga kethira imbeja cia ya cia county kana kuri onto bwe ya gukwandikanwa kuri antu bandika nginya thokone na aria choko thoko ira nene ito bati kwethira kinya tungo tukewa party imwe tukethira na thi tukwewa antu bairika bathatu tafadhali thirikari county itoririkane kiririkana thoko ira no ntore mwe twetaga bare banenkerwa atukero batu lakini batu otebio tuona ende nonto inotiche thoko iria iri mathabuni ma thirikari makenderia amwonkari lakini ukweli bungwa ni jagidare corona bomba kuona itu anti-congested thoko ya koromone twaige marigo muiteria kwou tuthoko tudungi tumaira ni temporary kwou itwa munda tugwatanire ruyu kiri gicunji gia kairi tuthoko twa baita na ni Christine Wanjeru. Gikundi kimwe gitikia kithirikari ntere chetherakanithine ndi kithirite ikiutana iria na kuritana kariba ntere unjira cia gutumira ikabu kurua onto utumira nko gikundi kine ndikiritanira matura muno ya nturene na aria baingi batumaira nko kurua kenda kuba Mauritania yaya kinande bari wa Mauritania ya kethira kiabone ne kire kumenyera era nyonto itangiba mitebukethira bukinia Paul wakabide na Nteto Baborantu kuthino abumiti thakani kuthira nkiama ino jijikeneta kibwe kumantere chetharaka bakigwa bena njira ya kumenyera rera gukurukira njira ya kunyithia tumiri banko ona makara thugani iria tona ekuriba kunyamara muno kagita taka gutena miti kinya ya gutema bauna nko tera mwakura kathega tinda kithakani theo ndagetiria miti ya kuna nko gutirerio so toka map na India ya kuthondeka fires basket cookers iri gutumira nko inkai muno na watumira nko inkai muno kathukia irio biaku kathukio gekira ndene kabukira ugasave monki waku na ugasave gas kethiri gas gutumira nio bagitumagira miarendera na guntu gwa nkindi gutumika boibi meno imiare gutemwo na aramironi tukathondeka ikabo bietu na twathondeka ikabo tugakiandi value kukurukira kugura miringiti materials mathondeka miringiti tukugura maratati tugakiandi value kenda kiumba kuruga na conserve the heat ere kwendika kubethi irio bietu na kiri urugi ugitumagira gikabo giki
wethukie mutere waku ukathorokia ndarika chiere nomo borotherũkagia mutere waku kethiri maguta ukekera maguta ruje ndo kawaida then wathorokia ndarika chiere ukathukia gategora na gacuria karake na mwanki wora ugekera kabuni kena nguniki wabora then ukathukia nguniki kabuni ugakunikira na after that ugatumira ukaya kuri irio byaku after 1 hour irio byaku kethira bikore mutere waku kigwo kubya no wena karuke ka thongi na wena very good taste kethiri imuthere kuruga muthere weta muke for only 45 minutes ugategora ugekira kabuni gyaku ukathi kurima ukathi kurithia ukathi kuruta ngwechi yaku onto bora kuringana na aciari ababo ithiritwo bore bwa kiguni tikumenyera rera gunga kinya urutire ngugi ibwa mucie ari mere mire makara mathirire na tito gukura twana tukabo toto twetiga twataga na tuirio tukathi tukeje ibibere nyeko wata mbura ende mbura ni aurire twatema mite twatiwa bajabujibo bare twirata ibo twatemire ngokerimani tukathi munda itokaito gaketha ka tukathi kuretia tukeja churia ni bere tugetegura mwanki no abura na pia bitikorongoria churia Assistant Chief wa Kithigiri Sublocation Madam Penina akiritambitwo kirakari banterino kuwatambaru mirandi teno na nkuruki kuigwa bata kwenyangerera ntu utama mite ku nkoreta mantu mengi muno tukenyangia mithetu yetu renge mtu akawatwa kagita karakangi kinya watu kinya ria mbura ya urenene ni ukondoria munda so inkuromba antu bareke no tema mite kabisa ikienda tukura bwega nkiripotera Weru TV kumantere chetharaka mbito wa Paul ugwa kabithe Wabunge wa kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice nkathana ureti achiari barabaina na abachiari na mawathe barekeko waithani amitie nyonto nende nyonto bakira aibon kadari uganende utimwana umbe abatere kudira kiitha waende abatere kurekanirwa na bange kiende kinya kuiwatira kithomo Samuel Gaishma na Nteto kinya Ikienini gya kambi ya chibo wa location ya Kiang'ondu aramu bunge wa Ekoro wa kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice nkatha akomanite na anto barabaturaga na mawathe bantereinu akiaria kagita kunkatha na uritie achiari baana barabare na mawathe batige kubaithaga kana kurega kubaumiria kiri mwingi bagikira kugwetanirwa na mawathe ariuga achiari bamwe ibaregete kwira ana bago chukuru barabare na mawathe bagikuthuka egi ara akobauria batigane na mutugojo nuntu mwana wonde ikitharimo itakomakania bora akari withro wena wathe kana eno mwana utaingire nyomba wikira murigi bamotuje ko bakagira murigi bakathaika ku nyomba mwana uwa batikumenyerwa na njira jionde na buyolera tesibabe na twana tatu kana wena muntu aku no batikumenyerera ona thirikari ne batikumenyera antu baunonto mtu uno tora ungi Nkuruki ariuga thirikari ni ruthite mabeti ya kuruta bamwe ba antu barabatura na mawathe mutarini wa baraba watithagua mbia cia uteithio ithirikari untu bra akuga bogati mabathi mbere kunyamara no untu bwa kwaga uteithio bubu dajengi rwethagira thirikari tina mbia laba membesha ikunyia baka reduce members bamwe bakatigwa lakini muno no twaragiria inde parliament kenda bomba guchokwa the system bomba gutetheka kwa uwa na thirikari yetu yonde ni batikwithwa ekerethereria mutura wina wathe ni kendo na wakomba kwithwa ena maisha mega tabau bangi ikiathoniku arankatha anenkerete antu baba mawathe 28 mitungi ya gas amwe na mariko makuruga na mitungi enu na uritie baraba kubingana nwe kithurano nikijite kirite iki kia mubunge wa Ekoro batige kumeneria wira yake indi kinyabo bachwe bora bakaruthira akari yuno kwigwa na libo baba mama kaunti abanengera mitungi wira ute mwega ni undaleta mitungi ya gas watu ikana na timu wega kuburetera ati gwikire sima bukarugaga nayo siaweke kana bugurira ng'ombe bukamagembi iria kana leta shuburia kana leta ishiko kana atia iwe wuru kwaragia Nteto itigatutethia ri au ni maendeleo nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima
Ngena kuna tinende arimi wandine chekerwa na arina kibiriti bagunukite na kararita inyanende ireba kedra baitumaira kuringana na ikondi oteje buoni bokuma kiri mubango ya dirikainene yonar giba watanite na dirikare county kumania na murandi yonkoroke kondi 26 yanterune ndi bagunukite na kuruki ya milioni 16 kwa miaka 3 mediru ntubrani ndebo kurigero kinyaukeria orime kuringana na Minister Carol Mutiga. Trakta hizi atobetu sigeta siekwa store sikara nyomba ibo kuona ore mibo winyeira isi utekonoga mugongo utekonoga gutira ogiokeria thitangi na giki kwenda kinya youth ana beto youth bara batoma kuona ore mibo ina inya baombe kwithira bagitonya ki ore mibo kuona ore mibo kwa raisi. Okay, very simple. Eta tractor mwa karema ingi eja karingaro egatema mitaro ya kuomba kwethero egekira mbeo and orimi bwetu kuombe kwethera bwena raisi ore kuombe keka ijo twetete kaba na kreito murongi akethera akinenkanira chekiu ciatiganire na mbetire ciatigarira akethera akibunenkera na abwe gutege ntobo kethera bokigwatia imbi bokaigwatia koraga kurima bwaga bugatumira staff batu nabo no to staff bareti bomba go support ole mindene ya migunda yetu ndene ya wandi chetu please batumireni lakini batumireni as much as possible na mwe staff wetu ba department yetu ya agriculture au director uga ni jukumu yetu gweta kiria aremi na ara bari kundine ko support lakini still no bende kwira aremi it is also good babu mwe no patuwa support ya kithomo buka uniform buka uniform staff so that bakomba kwa na ubure Nangeno kuni atinende akariba wandi antunene gembe north barabare mwankene ya county isiolo bakawata taitu chimiunda yoru wabone kuringana nemsi wanteru jadial mauta akere mauta nkorokina uwete ibakubanga buramiunde unendere mwankene ikedira keda kwa ya mwingi kenda kudiria wenyangia Nicholas Chabari na utuantetui Amagi nyuma ya kariba ntere chia mwathi ntugo ya goro kwata taito ndinsi chia menda ayao ende akari ibantu nene na boiba gwikirwa agweru ati ntu itekuraja kinya babakona taito ndinsi chia menda ayao no ende kuringana na MCA wandi eno to Jendel Mauta akiboragia gitare tukandispose miunda yetu tuya kwendia miunda kato tumira taito ndinsi na njira tibui kato metumire na njira ira ukwinufaisha kana wikuria kiuchumi kuringana noe kira kengi getigere ndi kuthima kithaka akira kirukiro orwa barabara ira yankanetie kaunti ya Meru na kaunti ya Isiolo nikenda kira muntu kwinya wewethiro aina uge mantu nimegie kithaka agiku na njira ira gatumira kuthima kithaka iku ni ukurukira watho oba Community Land Act na step wengi neo irithurere kuthima kithaka kira kieto tunene si kithaka ki kikathimwa na through process ira ewetwa the Community Land Act whereby it to encourage ownership either ya the entire tunene kutuko temuntu won tunene ote part ya kitaka kira kikathimwa aitika barabara. There is a system ya kuhakikisha kila mtu na kuoni kitaka ki na Minister of Lands to regionwe tukabwe the stakeholders meeting ira wananchi bakeya baelimishwe na bonwe mutaratara yo kuthima kithaka kira nikenda kutwika ubonka muntu tunene na kwithware part ya ownership ya kithaka kira. MCA Jendelo ariuga gitumikira bakwenda kuthima kithaka eku kurukira watho oba Community Land Act ni kwithirwa kwina atonga baraba ithagirwa bakikinya mendani eno na kwanjiria kwigitangira menda abobongwa kiombe turegyo nonto ya itare ringe kwithirwa kwina antu bara ambwanyenye barabomba kweya bakayukia kithaka kira baka on kithaka bira to the disadvantage ya muntoro to siomba nonto kuntukura ni kuraya ku there is a modality irembo tumeka tukahakikisha every person na I part ya ownership ya this land whereby the Community Land Act ni ku spell out the procedure ya kuthima kithaka kiu kuma antunene Gembe North Betan Class Chabari
na kumiro nende ndio tukwithira tugekaira gatanta Nteto chetu nkatho na nchene nonto bokwithira watanirite na ni Nteto ina kibara bonde bomba kumbithia twene nkatho na nchene ende karigana ndeto bomba kwithira chenjo maina tutena kalono karigana na kalaworo mwe tobanga kurua ende tutare ambia tware tuambia intale tawatu kaurenkala tukaya ture bitu korua niriabyo okinyandukene mwene nduka atwira ndena nkala cia Kimeru chuche kienyeji na inge iwe tuwe chachomba atwira nkala ya Kimeru chiringi 20 na ingi ne 10 ndo atwira ko nyankala ingi iria ikwete nde na mururu yonkala ya chiringi 5 kalao gotoilanio ironda ire kumenya mwana kwa makokie na umeangi aile mtonduka amwere we Kimeru 20 ye na kithoiri kana chomba ni 10 ye na muru chiringi 5 ye amwera turenda yuche Kimeru 5 endu ora utoenderia yo mururu kibanga kyaturitereagu Phineas imana iririto yakwa na moneto madidi ya witwa Purity Richard kwenda tukubwa tuketha tukwata na irarukire kimubango yoko gukea